episode ya kane kuri Love and Sword. Iyi ni The Great Entertainment. Akana gasobanuye time. It's your time. Bwira mugenzi wawe nabwire mugenzi we ko The Great atangiye gusobanura. Biri kubera ku gasobanuye-times.com website imwe rukumbi. Wakuraho filime z'ubwenge tukarya show Love and Sword. Nzaca mu mwijima ntumva izina ryanjye rishashagirana. Ibyo byose muzabibona. Filime ni nziza. Aka ntimukwiye kugacikwa. Warakunde The Smiling Proud One, ugakunda Sword Snow Stride, ugakunda Swordsman, aka ntugacikwe. Love and Sword. Akazode ni kangahe? Episode ni kane. Shen Changmeng. Shen Changmeng. Na uramuhora iki? Bamufatanye igihanga. Bari bamuteze aravuga iki? Kuki arimo aramuhemukira muri buriya buryo? Umukobwa yibazaga ati se nigize mpangara nawe nigize muhemukira cyangwa hari n'impamvu ibitera. Episode ya kane nuko igenze. Nimucikwe na episode ya gatanu. Bibutsa ko ni ku gasobanuye-times.com. Imana ibarinde. Ciao ciao. Hasta la vista.